Mu karere ka Musanze ahari gutegurirwa umunsi mukuru uzaba ku munsi w'ejo tariki ya mbere z'ukwezi kwa munane, dore ko buri tariki ya mbere z'ukwezi kwa munane aba ari umunsi w'umuganura ku rwego rw'igihugu. Rero hano mu gihugu cy'u Rwanda umuganura ukazabera mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza muri stade ubworoherane cyangwa se muri stade y'akarere ka Musanze. Imyiteguro rero nk'uko muri kubibona nahangaha igeze wavuga ngo 80% bimaze gushyirwa ku murongo, ntabwo yaba yibeshye. Umuganura rero ku munsi w'ejo uzabera no mu tundi turere tw'igihugu, ubere mu tugari, mu mirenge no mu midugudu hose bagiye bategura ku buryo bugiye butandukanye. Twibutse yuko Iris Rwanda ku munsi w'ejo tuzaba duhari live 5 kuri 5 kugira ngo tubakurikirane uko bizaba byifashe. Turabakunda cyane. Niba utarakora subscribe, like, share na comment, yikore ubundi gende neza.